با برنامه خبری رادیو озодӣ خوش آمدید. شعله گلخوجی هستم تا 15 دقیقه در کنارتان. قبل از تقدیم خبرگزاری شد توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 22 سентябри. شدت تعلق پس شد، همراهش نرخ نیز پاندمیای کرونا ویروس در موسم تیر ماهی قیمت غذا را در بازارهای تاجیکستان به مراتب کاهش داد. گوشت 55 بود، از 50 40 گرفته میشه گوشت داره. گوشت مرغ پیدا شدن این ارزان تر شد گوشت مرغ. بررسی احتمال دراز کردن قرار پوتین درباره سبوکی ها تمام نشده است. حامی حقوق به مهاجران چنین توصیه می‌دهد. با مهاجران توصیه می‌دهم که اجازتنامه کاری بگیرند. اگر نتوانند گرفته حداقل خود را در قید بگیرند. دست و بینی شکسته و یا چگونه در معرکه تبلیغات پشازینتیخاباتی در قرغیزستان جانبداران دو حزب سیاست خود را با مشت و لگد نشان دادند. بیماری کووید 19 در تاجیکستان باز 42 نفر دیگر را سرایت کرده است. وزارت تندرستی میگوید حالتهای نو در 24 ساعت گذشته آشکار شدند. به همین ترتیب تعداد بیماران در مجموع به 9388 نفر رسیده است. 73 کس از این ویروس جان باختند. این امور رسمی است ولی نه همه به آن باور دارند. اما آنچه که دقیق است همین بیماری باعث شده است در موسم تیرماه امسال محصولات اولیه کشاورزی در بازارهای تاجیکستان ارزان تر شود، در حالی که در بهار سال جاری خروج کووید 19 ارزش غذا را به مراتب بالا برده بود. برای رادیو صوفی در این باره گزارش می‌دهد. پاندمیای کرونا ویروس برخلاف به اصطلاح بیدادگری‌هایش قیمت محصولات نیاز اولیه را در تاجیکستان به مراتب کاهش داده است. تقریباً 3-4 ماه قبل زمان آغاز خروج کرونا ویروس نو و در سایه تهلکه این پاندمیا قیمت محصولات نیاز اولیه به طور بی‌سابقه بالا رفته بود. بعدا نرخ‌ها پایین‌تر شدند و اما به سطح سابق برنگشتند. حالا در بازارها صحنه دیگری نرخ محصولات به نظر می‌رسد. گوشت 55 بود، از 50 40 گرفته میشه گوشت داره. گوشت مرغ پیدا شدن این ارزان تر شد گوشت مرغ. ببین آدمی پیاز ارزان شده. پیاز قیمت بود که در بهار. کارتوشکا قیمت بود. حالا 250 تا 200 خا گرفته میشه جوی چیزش. تهلکه کرونا ویروس و توصیه‌های بلند کردن ایمونیتت و دوابخشی برخی گیاه‌ها قیمت لیمو و هزار اسپند را بی‌سابقه بالا برده بود. حالا آن واهمه و آن نرخ‌ها نیست. و قیمت شده بود. تا چند سوم بود؟ تا خیلی 60 بود. باز محصولات بسیار شده ارزان شده است. روز باز 10 سوم است. کرونا ویروس مرزها را بست. صادرات محصولات کشاورزی در تاجیکستان تولید شده تقریباً قطع شد. ماموران بازار مهرگان دوشنبه میگویند امسال برخی محصولات با صفتی را در بازار دیدن ممکن است که قبلا در بازارهای داخلی فروخته نمیشد. آن محصولات اساساً صادراتی بود. عین زمان کارتوشکا که در اول پاندمی که تا 10 سوم مشاهده شده که بود تا 8 سوم تا 10 سوم حاضر باشد از 2 سوم تا 2.5 سوم نرخ نو فرامده است. پیاز اینچنین 1 سوم تا 1.5 سوم، سبزی هم اینچنین 1 سوم تا 1.5 سوم و اینچنین میوه تر تازه خودمان که دهقان‌های خودمان با سودا میبرند نرخ نو خیلی پست‌تر شده است. اکثر بازارهای دوشنبه از جمله بازار مهرگان از آغاز پاندمیای کرونا ویروس یارمارکه دائم و فعال را تأسیس دادند. هدف این یارمارکه تنظیم نرخ محصولات در بازار اساسی است. 14 شهر و ناحیه‌های ولایت برای یارمارکه فروش محصولات کشاورزی اشتراک نموده ایستاده. نسبتاً نرخ شهر دوشنبه دسترس میباشد و ما هر روز با زیاده از 20-25 تن محصولات کشاورزی به مردم شهر دوشنبه پیشنهاد نموده با نرخ دسترس پیشنهاد کرده ایستادیم. حالا موسم جمع‌آوری اکثر محصولات کشاورزی و نیازی اولیه است. در صورت ادامه پاندمیا و باز نشدن مرزها فصل سرما معلوم خواهد کرد که محصولات نیازی اولیه تولیدات داخلی قابلیت نگه داشتن قیمت‌های دسترس را دارند یا نه. زیرا در نیم ساله اول سال جاری حجم فرستادن پول مهاجران به تاجیکستان 40% کاهش یافته است که به قابلیت خریداری ساکنان به تاثیر نخواهد ماند.
раиси федератсияи муҳоҷирони Русия мегӯяд вазорати корҳои дохилии ин кишвар қарори Владимир Путин аз 18 апрелро то 3 моҳи дигар дароз кардааст. Ин қарор имтиёзҳоеро барои шаҳрвандони хориҷӣ ва афроди бешаҳрванд дар шароити пандемияи COVID-19 пешбинӣ мекунад. Ба гуфтаи Кожинов Александр Горовой, муовини вазири корҳои дохилӣ, бо судури як амр тақозо кардааст сабукиҳои вобаста ба буду боши муҳоҷирон ки ба ин вазорат дахл доранд то 15 декабр дароз карда шавад. яъне худдорӣ аз ихроҷи муҳоҷирон ва тамдиди санадҳои сабти ном ва ё худ регистратсия дар ҳудуди Русия бидуни гузаштан аз марз. вале Бахтовар Ҷумаев, ҳуқуқшиноси маркази тоҷикон, мегӯяд аз 16 сентябр ба ин тараф баъди ба анҷом расидани муҳлати амали қарори Владимир Путин муҳоҷирони зиёде ба онҳо муроҷиат мекунанд. вақтҳои охир муҳоҷирон аз ҷаримабандии пайдарпайи пулис шикоят мебаранд. онҳо умед доштанд ки фармони 274 раиси ҷумҳури Русия аз 16 сентябр боз тамдид мешавад, лек дар асл то ҳол тамдид нашудааст. пулис бошад тибқи моддаи 18 қисми 3 банди 1 кодекси ҳуқуқ вайронкунии Русия такия карда онҳоро 5000 ҷарима мекунанд ва баъзе мавридҳо ҳастанд ки тариқи суд маҷбурӣ ё ихтиёрӣ онҳоро ихроҷ аз хоки Русия мекунанд. ман аз Бахтовар пурсидам ки муҳоҷирон дар чунин шароит бояд чӣ кор кунанд. ба муҳоҷирон тавсия медиҳам ки иҷозатномаи корӣ бигиранд. агар натавонанд гирифта ҳадди ақал худро дар қайд бимонанд. бо сипос аз Бахтовар Ҷумаев, ин мавзӯъро мо дар барномаҳои оянда бинандагони азиз пайгирӣ хоҳем кард. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. дар Қирғизистон ки то интихоботи парламентӣ 2 ҳафтаи дигар боқӣ мондаву аҳзоби сиёсӣ саргарми баргузории маъракаҳои таблиғотии худ ҳастанд, 2 рӯзи пеш дар ҷануби ин кишвар яке аз чунин чорабиниҳо ба занозании тарафдорони 2 ҳизби бузурги сиёсӣ рӯ ба ҳукумат печид. сиёсатшиносон мегӯянд ин заду хурд баёнгари он аст ки дар шароити набуди нирӯи пурқудрати мухолифин байни ҳизбҳои ҳукуматӣ барои соҳиб шудан ба курсии парламентӣ рақобати шадид ба миён омадааст. гузориши навбатии мо дар ҳамин бора қисса мекунад. мақомоти Қирғизистон таҳқиқи занозании тарафдорони 2 ҳизби сиёсӣ дар як чорабинии пеш аз интихоботӣ дар вилояти ҷанубии Оши ин кишварро оғоз намуданд. ҷанҷол 20 сентябр дар як ҷамъомади тарғиботии ҳизби Маконам Қирғизистон дар ноҳияи Аравон ба амал омад. дар изҳороти ҳизб гуфта мешавад ки гурӯҳе аз иғвогарон ғайримунтазира дар чорабинӣ пайдо шуда тарафдорони ҳизби Маконам Қирғизистонро латукуб карданд. расонаҳои маҳаллӣ навиштаанд ки дар ҷанҷол тарафдорони ҳизби Маконам Қирғизистон ва ҳизби Биримдик ва ё ваҳдат иштирок карданд. сабаби ҷанҷол ошкор нашудааст. намояндагони ҳизби Биримдик аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот талаб карданд ки қазия тафтиш ва масъулони ҷанҷол ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. полис мегӯяд дар занозанӣ 100 нафар иштирок карданд. 12 нафар бо ҷароҳатҳо бистарӣ шудаанд. вазъи яке аз онҳо ҷиддӣ арзёбӣ мешавад. сарвазири Қирғизистон таҳқиқи фаврии ин ҳодисаро талаб кардааст. раиси полиси ноҳияи Аравон аз мақомаш сабукдӯш шуд ва чанд мансабдори дигар ҳушдор гирифтанд. қаблан кумитаи марказии интихобот эълон карда буд ки ба таҳқиқи вазъ дар минтақаи Аравон дахолат нахоҳад кард. муовини раиси комиссияи марказии интихобот Абдужапар Бегматов гуфт, агар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нақзи қонунро тасдиқ кунанд, пас дар асоси ин хулоса онҳо метавонанд масъаларо ба баррасӣ бигиранд. барои курсиҳои парламентии интихоботи 4 октябр 16 ҳизби сиёсии Қирғизистон талош доранд. пеш аз оғози маъракаи интихоботӣ ҳизбҳои сиёсӣ ёддоштеро имзо кардаву дар мавриди сабқати одилона ба мувофиқа расида буданд. коршиносон мегӯянд ки ваъдаҳо танҳо дар рӯи коғаз боқӣ мемонанд ва ҳангоми мубориза барои қудрат фаромӯш мешаванд.
бармегардем ба Тоҷикистон. Як созмони кӯмакрасони Амрико эълон кард, ки дар 5 соли оянда дастрасии камаш 300,000 нафар аз сокинони деҳот ва маҳаллаҳои назди шаҳри Тоҷикистонро ба оби пок маблағгузорӣ мекунад. Тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳоест, ки ба эътирофи мақомоти масъул наздики 40% сокинонаш аз оби тозаи ошомиданӣ баҳраманд нестанд. Барои мисол, ноҳияи Мӯъминобод саршор аз чашмаҳои табиист, вале сокинони маркази ноҳия аз набуди оби пок шикоят доранд. мушкили онҳо аз мадди назари Маҳмуҷон Раҳматзода дур намонд. маҳаллаҳои маркази ноҳияи Мӯъминобод то ҳол ба оби пок таъмин нест. сокинон обро аз манзили чанд сокини маҳалла мегиранд, ки аз чашмаҳои кӯҳистон барои худ хати об кашидаанд. як сол шид ки мо ӯ надорем брахт. фақат инайнами хонаи баниядор мерем, об мекашем, миёрем зимистону тобистону. вале нами сар надидим. гуфтам мо овёрем да меомадим медидим. анварби ҳамоми саъдулло одинаевро дар назар дорад, ки барои истифодаи умум сохтааст. камбудии об дар маҳалла сокинонро ҳар рӯз меҳмони одинаев мекунад. одам кам буд, ҷа бузка буд 20 метр баланд, об мебаромад, наҷа кател буд, ма кор мекам. об мерасонд ҳамада. ҳозир я ҳавзаи баи мақомиш ҳаме ҳуиш метан, я 2 соат зиёд намера, бо 2 соат ига намеоя. баланда ига чӣ намешава. ман ҳайронам, олам бачу ами ихтара хона ма як бозори гардонай. ин хати обро соҳибкорони маҳаллӣ овардаанд, вале бо сабаби ноҳамвор будани роҳ бештари вақт лаби ин чӯмак хушк аст. сокинон мегӯянд борҳо ба мақомот барои дастрасӣ ба оби пок муроҷиат кардаанд. мақомот дар навбати худ мегӯяд то ҷои ин мушкили сокинонро ҳал кардаанд. мо таъмин кардем оби нӯшокӣ қатӣ ҳамаша аз ҷумла али раҳима дар 2 хона 3 хона як нуқта бировардем, 86 нуқтаи оби нӯшокӣ бировардагем. мардум бо оби нӯшокӣ таъмини танқисӣ намекашад. ноҳияи Мӯъминобод яке аз ноҳияҳои кӯҳӣ ва пур аз чашмаҳои табиист. сокинони ин маҳаллаҳо мегӯянд дар бадари идораву сокинони обдор об меҷӯянд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. дар шимоли Тоҷикистон келини хонавода дар паи ҷанҷол падарарӯсашро бо чӯбдаст латукӯб кардааст. вазорати корҳои дохилӣ бо нашри хабари мазкур мегӯяд, зани 43 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. тибқи натиҷаи ташхиси додгоҳи тиббӣ аз латукӯби келин ҷабрдида зарари ҷисмонӣ дидааст. занро боздошт кардаву нисбати ӯ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. назари келини хонавода ба ин иттиҳом маълум нест. дар соҳилҳои минтақаи Тасманияи Австралия амалиёти наҷоти садҳо наҳанги бандмонда оғоз ёфтааст. тибқи гузоришҳои расида то субҳи 22 сентябр даҳо наҳанг ҳалок шуданд. интизор меравад амалиёт барои наҷоти ин ҷонварон то 2 рӯзи дигар идома кунад. тафсилот дар гузориши навбатӣ. субҳи сешанбе хадамоти наҷот ва донишмандон амалиёти раҳоии наҳангҳои бандмонда дар як гӯшаи камобаи соҳили ғарбии минтақаи Тасманияи Австралияро шурӯъ карданд. тахминан 270 наҳанги халабон ва ё ба истилоҳ пилот 21 сентябр ба соҳили камоб наздик шуда, сипас натавонистанд ба уқёнус баргарданд. донишмандон тахмин мекунанд, ки аллакай наздик ба 90 наҳанг ҳалок шудаанд. пешбинӣ мешавад, ки амалиёт чанд рӯз идома мекунад. дарозии наҳанги халабон то 7 метр ва вазнаш то 3 тонна мерасад. беш аз 40 донишманд, 20 афсари полис ва даҳҳо довталаби маҳаллӣ ба амалиёти наҷоти наҳангҳо сафарбар шудаанд. сабаби ба соҳил ҳаракат намудани наҳангҳо маълум нест, вале ин гуна ҳодисаҳо дар соҳилҳои Австралия нодир ҳам нестанд. охирин бор чунин шумораи бузурги наҳангҳо дар соли 2009 ба соҳил баромада буд.
بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو شما در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org بخوانید. اگر خواستید نوارهای روز رو ببینید پس به صفحه ما به آزادی ویدیو در کانال یوتیوب روید که آنجا کانال مخصوصی رادیو آزادی است. یادتون نرود عزیزان که فردا صبح بر وقت ما شما رو با خبرهای تازه در نوید بامدادی من منتظر خواهم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.